What's up, kabalen? So, achuta mo ngayon ni Kening Regine Bernardo Salon. Ayan. So, akit kaya po ini keng Santo Echero Street. Malapit siya mo kening Pisamban Maragol. Achuta mo kayo ni kasi medyo makabata na buwak ne. And abalitan ta na atin lakanong lalaking hairstylist Kenny. So, malagad mo ita karang salon na ating lalaking hairstylist. So, sopan nyo ko at magpaurod ka talenta mo nung kasing galing ne ning karelang lalaking hairstylist. Ing galing da ring Becky. Karikaluguran tamong Becky hairstylist Kenny. Let's go! Okay, so ay na paurod ta na. At ay ning kana ako nga manuan ning lalaking hairstylist. So lalaki po ini, straight ay na sir. Sir, pakilala kayo po. Ay, ako po John Marvin Bueno. Ay, ngawas na po ka na ako yan ng parlor. Bebe. Bebe, ayan. Ngawas na kaya. Okay, so lenta mo sir nung makanano kakagaling manurod. Sabi ng Regine, mga galing ka kanu eh. So, lawenta mo na sir. Okay, let's go. Parod ta na. Ba, totoo yung chismis. Pulido ya pa nga pungos. Ba, magaling nga pining bata ng Regine. O, ngayon kanyan, kabalen pa shampoo ta na, kay bat blow dry. And then, interview tayo Regine. Bangan ta masabalo ta mo na pa rin alawang services na offer da kining Regine Bernardo Salon. Let's go. O, ito kabalen. So, kinita na kanyan, magpa-shampoo ta na. Mga taretang medyo residue na ng buwak ibila ko. Mga tamang gatal-gatal. Uy naman, di ba? This is life. Pamper. Medyo marimlaya yung danom na. Pero okay, ito. So mag-shampoo ka ako, yan. Hello. So at least Kenny, pache kaya rin mong pepaw rod, i-shampoo da ka bang taretang buwak-buwak mila ko. Kasi pache etalapli ako din, siyempre mayakit la, kung gatal-gatal la. So, muna sabi, hanggang ating tapang lakad after tamong pepaw rod, pwede tamo kasi ala ng buwak-buwak nga metagan. Okay, so blow dry ta na ne. So kulang na mo kanini mag 0.5 challenge ta mo tintanang kay. Okay, so blow dry ta na. Kini ka ta. Siya. Ako na ang bubukid. Ika na mo. Sige. Okay to. Di ba at least ka basa-basa buwak, kaya rin mong meg shampoo blow dry da. Okay, so ayan na. Kahit naman ngayon wax. Siyempre, kaya rin na ang irod, dilwa na ka. Ay, but blow dry. But siyempre, style na kan eh. Hindi na ang pamada. Ayan. Alam mo na, oh. So, personally, kabalen, buri kay pangaurod na. Malinis, pulido. Pero balang magpaurod ko, ating kumeto nga pagtakan eh. O, hanggang ngayon po masasagot king kutang ko. Malambat na ang manurad, sir. Medyo malambat lahat. O, naning urod ba yung tawa na lagi kang daman ka eh. Na, urod ba yung tawa da? Kasi ating urod kaya, urod matwa, urod byudo, mga yan, kung kaya. Liwa-liwa lang urod detan eh. Hindi ka ng bonito ng tao eh. O, ano yung tsura mo yung urod kaya eh? Kasi ini urod ba yung tao yun eh. O yung urod matwa, o yung urod byudo, mga yan. Manalo na tsura reta. Pag mato siguro ito, alam mo. Wala na. Piling urod mo to ito na ya. O yung urod danak. Ay. So, umusbong yan. Umusbog yan ba? Oo. Mga galing yung bata mo nga ni Regine. Tsa. So ngayon naman, Masay, oh. Kompletos Ricardos, kabalen. Oh, nakunta sa lang, banta mas komportable ibebe.
So, may urod na ka. May shampoo na ka. May gel ka pa o wax. Hindi ka pang masahe. No ka rin ka pa. Kenny na ka. Regine Bernardo. Na. Okay, kabalen. So, Kenny nga shop ng Regine Bernardo. Na, dakal liwaliwang services. So, akita mo, Kenny, atin lang bala mo infrared na gagamitan. Bang kanita, karetang pakule or magpa-reband. Ayan. So, gagamitan la rin niya. Atin niya karening kay. Kaya ba't dakal ya chairs. Kaya niya. So, akita mo, dakal na pwedeng taong pwedeng i-cater. So, tamang problema Kenny na sasapak kasi talagang marakaling kaya. Maluwalas yung karelang lugar. So, kareni naman, akit mo karing pagitan da rin sa lamin yung karelang produkto. So, rin yung produkto na nga rin talagang kaya rin first class la rin imported la. So, makasigurado kayo karing gagamitan ng panulong pagriban, panguli. So, alila basta-basta rin karelang products. So, Kenny naman, atin lang waiting area para ka rin customers da. Manya atin lang pwestong masalese yung pong komportable man ta habang manaya laking karelang turn. O syempre pating CR da. Ayan o. Malinis ang pang mabanglo. O. So talagang very enticing yung pamag punta mo Kenny nung munta ka kaning kang Regine Bernardo Salon. O ita kabalen, so syempre, eta mo paboren na etaya kasabi, ing mismong may kabandi na ning salon na ini. Ing mismong Regine Bernardo. Ayan. Hello po mga madam damin at syempre hello po sa mga followers ni Sir NJ for the Kabalen Motor. Kabalen Motovlog. Ayun, Kabalen Motor Vlog. Okay. So, Regine, nanong laring kaya kang other services Kenny? Nandini kita mo, may urod ko ne. Ay, may shampoo kami, may blow dry, ang pong... So, bukod ka rin, ano pa yung kaya kayong mo-offer? Actually, kaya kami talagang bala mong special recipe natin kaya katamong Kapampangan, Wow. Lutu-lutuan. Bala mo kami ingkay Kenny, takbuhan o pulayan, karetang mga sira-sirang buwak. Oh. So, more on hair care kami. More on treatment kami. At the same time, manguli kami, mag-reband. Pero depende po karetang buwak, karetang status karetang history na ng buwak-buwakan na rin kliyente. Pero more on treatment ke po. At the same time, kareng kalalakihan po ken, atin na ke pong barbero. At nakapangupit ke rin po. Okay. So, ka pala basta-basta na mo mag-reband, manguli. Pwede. So, a-assessyo pa na. So, talagang masanting niya kasi ringaliwa. Basta manakitan na, ikule dala, i-reband dala, naaliya assess itang sitwasyon na ning karelang So, mga nini kening Regine Bernardo Salon. Ako, ala basta-basta manguli, mag-reband, i-assess do paring kaya ngayong bak kung talagang pwede la o wali. Kasi po lalo lang masira na. Totoo po ito kasi naman gana-gana pong buwak, ba may dry yung buwak mo, bugbog yaking highlights, tapos yung pinakatanging solution is laging isipan is reband. Ali po ito kasi lakwas siya pong manguryente kaya kayong buwak-buwakan. So, kailangan po panatilian tayo pa po na bugbugan tayo pa ken treatment bayo ing reband kasi dependingan po kayong sitwasyon. Okay. So itapin, manurod kayo, mag-reband kayo, manguli kayo. Nano pa rin offer yung maliwa? More on makeup. Hair and makeup ito. Pero king baka hoping in God's will hanapin pag-pray niya po na mag-expand pa po yung salon ay ni. Uy, branch out. Ali naman branch out, pero ako naman close yung door ko ken, pero expand, idagulya yung salon para mas dakal pa pong offer as services like king nails, king matamataan, yan, bakit na maglupa lang babagwaring matamataan yung mga madamdamin, pero pang galameda, ang po pang, basta gana-gana pampalago. Yan. Malay mo, mag-aesthetics ka pa na. Wow, diba? Baglutan na. Step by step. Unti-unti tayo, piutik-utik tayo natin. Ito. So, itapin, kabalan na. So, dakal na palang i-offer Kenny. And, akit mo naman, king video tamo nandun. Talagang, alila basta-basta rin gamit da. State of the art na talaga. Tilang infrared, karakala chairs,
atin lang waiting area. So, talagang kaya accommodate no rin dakala customer, Kenny. At saka ti ko pang paratagal pala madamdamin. Dahil metong kurin pong distributor kaning Pampanga, Angeles City, rin products ming lax list, pang ribbon, pang treatment, pwede ko rin pong sali at no krinye po akit yan. Kaya Shopee account ni po, Regine Bernardo Beauty Salon, paki-follow nyo niya rin po. Oita. So, mami salila rin pala produkto. Wow. And alila basta-basta rin produkto. Ela biro-biro. Kaila talaga important. Wow. Niyaya liwala. Wah, ayos. Okay, Madam Regine, invite mo rin kaya katamong followers na munta kening kaya mo, syempre. Kaya kang napakaganda or kasanting a salon. Ayan. Para po ka rin akong madamdamin yan, ka rin kabalen, and syempre ka rin ang followers na pong Sir MJ, kayang vlogan, kabalen motor vlog. I-invite ko po na munta ko po kin salon, mi itrayo po rin services ni po. Malapit niya mo po kining Holy Rosary Church, yung familiar ko po, nung Kapampangan ko po, Pisambang Maragul, kalele niya mo po, ing La Hermosa Flower Shop, atutan niya mo po. Opo, ko po malili, pati melili ko po, baligtad ye po yung malanmalanan nyo, bakan tala ko pong kalili, at ala ko pong kanuno. Ayan. Dakala salamat. Thank you so much. Regine, at talagang may pamper ko. Wow, Hilingal wow. Minasay na ako paling Thank you so much. King tiwala mo kaya kami. Ay, dakal mo rin sa... Lalo na kang bebe! Yan. Ayan. So, pasyal kayo, Kenny. Sigurado, masatisfy kayo, Kabalen. Totoo po ito. Okay, so once again, Kabalen, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye!